Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. New Trap Youth Council Madan Rating Circle bat nong thmai unit haga New Trap ubnai naitung arajar arpau kalami syakmat ban ajing kersian pura ya ka jingdawa jong MLA ka Nongkrem constituency uba lambor malnyang ban wengno ya ka Madan Rating na ka jing pengat haga census town. Haga jing ekren bat ka Batisi TV u president ka HYC Madan Rating Circle uba Joy Pankon ulai thu bagi pait ba nong snong Madan Rating kidang dei tang ki pait ba ki beduk pat ki badang don kam shibon ki kampen roy bar haga joka por ki ladawa baga sarkar ka dei ban penrung ya ka skim Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act khnang bagi pait ba ki niyo kam yo jam hakum gani ka por HYC Madan Rating unit harangkat ka jingedan ka lang jong ka HYC nong thmai circle ya ka jingero ka banokong khamtam ye ba lambor malnyang ibari nong mikmat jongka Nongkrem constituency bat jongka than Madan Rating hi namar kajing namar bai labu ya ta kajing dawa aka sarkar jela bacha u menteri rang ba man pentri kamno ya kasnong Madan Rating hapo kathop jongka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme but kajing kentu kajong iru ban wengno ya ka Madan Rating naka les jongka census town naka liang jongi habangi kren Sapang kani ka scheme namar kani ka scheme kawanra jengontoi sibun khamtam yaki parado prasnam ki jongi ki besong masa hak te ka dong ka than Madan Rating namar ha jingi jongi ki babon ki parado prasnam jongi ki besong masa angte ki dei ki baduna ba ha ka yo ka kat pat kumbangin si ongno ru ba ki dei ki ba long ba bala ta step pat bam damit tukumta langba kani ka jengwan jo kani ka scheme long kan ai jumuntoi yaki babun kamtam le yaki pardo pasnam kan hangte hapo kasnong Madan Rating langba ka jengwan jo kani ka scheme hangte hapo kasnong Madan Rating ka ai jumuntoi sibun sikadai e kan lada kani ka scheme lada ka trekamru bat ni penti kanaru basis pa persen kanlong kajing mentoi yaki parado pasnam kan baki we ki par chala kimlong kan baki beneficiaries kan hapo kan ka scheme kan te kumta na kaliang jungi hakapa khadu kharwa ni ai kajing kersian kapa pura hi ya ka jing dawa kajong iba alambuan malyang na kaliang jungi ru kaseng ru nginom songthan yai budin bat ngin penti kanaro ba kajing dawa jong du omele kan long kapasiso abang ipai syakanong munsong kabahap apo kamopat blok di iba kani kasnong kadan ya kani ka kayo ya kani ka scheme NREGS wala ka hap apo ka system ray ni na kaliang kaseng ni na kaliang ka HYC ni slow lingwa pat ba kumno ya ka Madan Rating o ni iba ka snong Madan Rating kadai ka snong ka balaroy ba kamtam ha ka yo akot jong giwe pat kijat benreu ang inum la pun khubar ba kadang jumrai ha ka yo akot jong pardo personal nomor bah kejingat inti jong keseng hakini ki pot bolelek kejingat kedua jong keseng berarti nong sosnong ki belum pardo personal jini apok sing Madan Rating ni syam ngilap ba ki boboni ki nong sosnong kidang hapan mat ya sibun kejingat kamtam hakayo kokot kalong ka ba e adu kata pendap ya kejung kam jong kayeng kesem tang ba ki kambela kam kinu ki jimutai ani kam kinu ki jingrap kila jingrap ki buan nak suka pedeng rela isngo balara ka nomusong mo bahaba po kamo pat blok kayo ya kani ka MRGS belepat ya kam thai Madan Rating ka badang ko we dikshong ka badan po outskirt jong Shillong city mo de sila badong bele pa do tamne ba nakaliang kasukar kam ai lang kita ka ju ka bha kum ba ai ya kiwe pat kisasastong kibadan apo kanong ba Shillong ata day lor kani gnorem ba nakaliang jong ka HYC Madan Rating unit nila kentu ni kentu jur ya kasukar limbaw menteri rang ba day ban ano ya kejeng menjur halor kani kejeng dawa jong lokal emile ban penhalo ya ketop ya ban penhalo ya kasong Madan Rating hapo ni ketop jong ka MNRGS scheme kram kalong kejeng mutai dam ta kabet kabyang jong kipardo personam kejungi ikuaro banong ban benrap ba hoing stro balade kani ka central scheme baro tilong
kidan ya kata kahok belum kita beneficiaries hapo kun scheme rengi sutho pat ba emar ba ka concern ke jenghi ka concern juga HYC kalong namta ki pardo ki persnam jungi telada kane ke scheme MRGS ka lada kawan lada kasukar jela ka menjur berpintir ka mate po kedong kathai medan reting re lada kalompat ya ke jumentai jung ki barjela nihi na kalyang sang menu pudiam delele rengi kwa ba lada kane ke scheme katkum ko jing angut jong ilu kalamle lada na pintir kam kalong betang ke jumentai namta ke bet ke biang jong ki pardo personam jungi ni na kaliang kaseng HYC medan reting unit ni kersan pura ban penyo no ha ka jukupor ya ka CNRD blok nak jongka nongkrem constituency kani kan wanra lenti kajing bentoy sibon hakaliang namar ngai i bakalong namar kalong ka bajenjar sibon yike basong bahasa ketika tain nong madan reting te ada don kano kakam kahaban ne seduk sete meliap ada ni ken hakurukam kanek kawan ada kano krem hi kadon laka jong ka blok kala pensuk sibon ekibasyon ka basa hakatan snong marating te kinlit snong krem ha kajaka bakinlet seduk sa meliap